Serbian Gainesville itd. Da ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Gainesville. Danas ćemo igrati i samo da vam pokažem moj crtež. Može? Ajde, da vam pokažem. Poz! Jupi, imam kapu, naslikanu spinner, ha. Imam daljinski od auta, ha. Ja imam spinner u ruci, imam ananas na majici. Jupi, imam i zastavu. Igram nogomet, jupi. Ja! Ljudi, ovo vam je ključ od auta, ovo vam je gitara, vidite, ovo vam je TV, dogodio se sudar, ovdje je mikrofon, tu piše dogodio se sudar, ne vidi se, evo sudar, daljinske TV-a, kompjuter, vidite, tipkovnica, miš, konzola, a ovo je laptop. I to ljudi što se tiče ovog kratkog video zapisa, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!